ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته Manguripno Allah mga luksami nagu mga pagariyami, mga bubayami, mga watami idada yung tanwa agiyang kutuwa mga bandingan tanong di itano panaguntamanan ikasabuti tanurun ka uba kalo nagyang kaiyakap kikirbang kaya mga umur tanong na si itano pakusar si sagyang kaya agamatan wa agama Islam uli na si itano pakisuramig si sagyang kaya rumagano na si agamatan wa agama Islam giyang kaya di tano kapagintaw sang kaya dunia na isad na di tano mipusagawa na giyang kaya mga baya aginawatan aya sabab nakagiagiyang kaya mga baya ginawatan na ayad na kalilid na ayak kabaya iyan na suribat nagwaya kabaya iyan na sabusa kabaya iyan ikasusuatian nagpangun sirwan sa kanian o syaitan Wid na kagiyas wagamatan wagama Islam na adnay ni tadi iya na ukit giutui pagukitan tanu nagu ini sugu iyar katanu agiyang kutuwa kakiyasi tanu kung mga ginawa tanu nagu sukapelida si tanuron sa ayad na sugu iyar katanu nagyang kutuwa kapong munutan tanu si wallahu ta'ala aya sabab na agiyang kaya mga ginawa tanong na marganakap kakiyasitan si niya karganakap kakiyasitan agiyang kaya ginawa tanong na aya kabaya iyan agiyang kutwaribat yuti Peter wallahu ta'ala tiga na wama ubarri'u nafsi diya na tigian kakiyasan na ginawa ko innan nafsa la ammaratun bisu mata ana su ginawa na titwa sumusugo sa marata aya ba ana nagyang kaya mga ginawa tanong na aya kabaya iyan naguyad na ipsuguyar ka tanong nagyang kutwa marata nagyang kutwa piya kasisingay nagyan isabab kailangan na masurang tanong agyang kaya mga ginawa tanong masurang tanong agyang kaya mga baya ginawa tanong ka uba kalu na batanu kasawiti agiyang kaya katugumpia adi tanong bebanugo na sang kaya dunia naya malak nagyang kutuwa kalilintad si isa alungan amuri so wallahu ta'ala na piyaki pananggila niya rakatanu agiyang kutuwa langon tama nakagiya adna kabinasa ano no mga ginawatan nagwini sugu yar katan wagyang kutwa langwan taman kagi adna kamapi ano no mga ginawatan da ay ni sugur katan wallah abar katan upa kabinasa naguda ay ni sapar yar katan abar katan upa kompia langun ay ni sugur katan wallah
na paraw to mga ginawa tanong nagu ipetagum piyaw to mga ginawa tanong nagu sulangon wini sa parakatan Allah na para mambuto kung mga ginawa tanong nagu ipakaapas agyang kaya mga ginawa tanong yan ang isabab aswallahu ta'ala na sebenar api awingan yan agyang kutua pagtaw atan tua miya makarawa udi na miya makalala agyang kutua inamiran sang kaya dunia piawingan siran Allah sa taman sa sabab sa agyang kutua kala agyang kutua panginamiran nagugyang kutua nangairan si sagyang kaya dunia na may ilangiran agyang kutua amaliran sa makapantag si ikwalungan amuri ay maana niyan na sabab sa agyang kutua kala ay namiran kundi iran kapagintaw sang kaya dunia mga ala planwiran nagun nangairan umakapantag si iku dunia na giyutui sabab akialipataniran nagumay langiran agyang kutua mga amaliran amakapantag si ikwalungan amuri giyang kutua mga amaliran pergunan nilan sa alungan amuri na ayak kialimbenan nagu ayak kialipatan sabab sa giyang kutua kala ainam si sa giyang kaya dunia kala ainam sang kaya dunia gitu sabab asutaw na di inian na bebanug na giyang kutua langwan taman sabab sa giyang kutua kala ainamian nalangon din na inukitan niya na agalabak kagiaad na mapaplanon niyan ang makapantag si iku dunia mala agyang kutua inamian ron mini surami gagyang kutua orasyan na nagyang kutua kawiyag-wiyagyan na sabab si sagyang kutua aya matutur dunia nagyang kutua langon iinaman niya na si sagyang kaya dunia na danian mito kawa kia tibu aun o kapatay dinian kitu kawa aya makna niyan na kia taling umaun o kapatay nagugyang kutua kia tibu aun o kapatay nakapapantagan asakan yan na madadara ino nakagia aya matatayo diyan nagyang kutua makapantag ko dunia iyan aya matatayo diyan nagyang kutua langon o iinaman niyan agiutu inyan pamalanwan ako inyan nakapagintaw sang kaya dunia nabadigyang kaya mga tawad imagintaw sang kaya dunia nasisagyang kutua masa kakataling umakira na agyang kutua kapatay nadiiran mandingan-dingan mapendingan-dingan iran ubabupa kalayat agyang kutua mga umuriran kaansiran makapuli si isagyang kutua may pusiran aya makna niya na ini pagintawiran si iku dunia ino to nakaya sabab sa agyang kutua kaya pagintawiran ko dunia na miya bimba na siran na aya amya tayo diran nagyang kutua antunin iba na langon iinamniran aya piangun utaniran nagyang kutua panginamiran na kialipataniran sualunganiran amuri kialipataniran sumanga amaliran na sabab sa giyang kutua kialipatiran ako mga amaliran na miya bimbenesiran na miya umasiran o kapatay na sa giyang kutua masa akaw maakiran o kapatay na giyuto ikapendingan-dingan na iranon ba sila mupa kakasui ku dunia ba bupa kalayat sa mga umuriran aya sabab nakagiaan iran maanciran makapamuli sa giyang kutua sumya gedikiran amasa adairan mausar sa giyang kutua ikasusuatu Allah Ta'ala lain mana giyang kutua katur wallahu Ta'ala ating mana iwallah hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un lalayong tanong pekenu ya giyang kaya katur wallah tamanatig wallah sa amay ka makataling umasi iku isa kiran sukapatay na ayamatiru iyan na tigina rabbi irji'un kadinang ko na uba kong kabupa kakasuya ko dunia
uba kung kabupa akaswe ku dunia la'alli a'malu salihan fima tarakt ka uba kalu na manggil bekakan sunganin amini begarakan si ku dunia dan ini mana tu si itu ko masa kapete tau aya sabab nakagi mia geda yan sa ginawanian amia tembeng sakanian o kala ananga nagukala ainam si sagiang kaya dunia mia bimben sakanian nun nakialipatan yan agiang kutua bagian yan nun si ikwalungan amori kialipatan yan agiang kutua aya makna niyan na oras yan si ikwalungan amori nami pesen di tiyan agiang kutua mi pusian di sakanian makambauman di inian materu sa ginawa niyan na ubebu aki adna umurak ami pegintawa kampan ku dunia kami kapamulia ku sangka ya mepus sauras udi na mepus masa udi na kia ganatan na masa apala aku mia ilang si sagiang kaya kala panginam kala inam nagukala ananga si sagiang kaya dunia gianan mga urip no Allah Wallahu ta'ala na ini paawing yanan ako pagtaw agiang kanan akala ainam agiang kanan akala ainam na ayaman amaananan nasaka na kanaba ka kuntinto sa agiang kutua ipembugir ka wala apagper kanaba ka ayamanan yan na may ikna kanabang ka sa salamata agiang kutua ini bugir ka wala abagian sang kaya dunia nagiyutoy sabab asisagiang kutua di kau nakai ikna kanaba kau di kau masusuat nagiyutoy sabab aya maananian na pepakarawa nagu pepakala agiang kutua ina makasi ku dunia kagi aya maananian na aya di ka makated nagiang kutua baya ginawang ka nagu giang kutua bebaya sisagiang kaya dunia giang kutua bebayasan kaya dunia so mga kafir na siya witaniran sukawi ang wiyagiran ku dunia o mani isa kiran na piyana maraniran agiang kutua kakwa iran ku dunia nagiang kutua mga inamiran pelanuiran kudiran nakapagintaw ku dunia na piyana maraniran ikakwa iran na miya paruliran miya kwairan agiang kutua ayang maknanian na masisingayo iran sa agiang kaya dunia ugid na si ikukapakataling umiran sa anungan amori na ayakatir wallahu ta'ala natigyan manay ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ayaku na mapambetadagi ang kuto mga kafir si kukapakataling umayran si sa alungan amori sabab sagiang kutwa kaya bimbaniran si sagiang kutwa inamiran kala inamiran ku dunia diang kutwa kaya tembengiran si ku dunia na ayaku na amatiru iran aku kapakataling umayran sa alungan amori akusan dengan iran su siksa wallah rarang itu wallah na ayamatiru iran na madakal akapendingan-dingan iranon madakal ayam maknanya nakapendingan-dingan iranon sa ubasiram buaki mimbulu ya mga muslim rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin mala akapendingan-dingan on o siran utu ada pamaratiya siran utu ayam maknanya na miyamanangka da pamaratiya law kanu muslimin sa ubasiram bu mimbulu ya mga muslim darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhigimul amal fasawfa ya'lamun na dingkasiran dinatigmana iwallah dingkasiran dinatigmana iwallah kaansiran pepakakan na aguansiran di imakang gaya gumaya aniran pekesawiti sokawaya gaya ku dunia wa yulhigimul amal na gaya maknanya na ansiran mabimben matembeng waya maknanya na kala ainam fasawfa ya'lamun kaketukuan ni rambu ating mana iwallahu ta'ala na ileni manuto yang kaya kapiletan ukiran adiran sesakuyaan yang kaya piti barangan ayam maknanya na pelanu sang kaya dunia piti barangan iinaman sang kaya dunia na api penanan langun niran makwa langun na pupelanu niran sang kaya dunia na ayam maknanya na aya aku yang kiran nagiang kutua kapaka sendit na kapaka mbauman na giang kutua kapaka depan si ku kapaka taling uma si isa alungan amodi pitero mga ulama
atigiran mana aya peteruna kala ainam aya peteruna kala ainam na huwa al-istimrar fil hirs ala dunya wa mudawamatul inkibabi 'alaiha ma'a kasratil i'rad 'anil akhirah. Aya kun peteruna kala ainam nagi utuso di ke peta wal istimrar fil hirsi ala dunia utuso di ke peta aya maknanya nak kasih siapa ku dunia din ke peta agian kotwa aya maknanya nak katitikai si ku dunia kasih siapa ku dunia bebaya ku dunia wa mudawamatul inkibabi alaiha nagugian kotwa aya maknanya nak antuna ini bana lalayun giang kutwa kala lalayun aya maknanya nak kita taluk sagiang kaya dunia ma'a kasratil i'radi 'anil akhirah asarta aya maknanya na mada agiang kutwa kata tali kudisi kwalungan amori mada kala su kata tali kudisi kwalungan amori nagi ya den ibta di sang kaya dunia umani isa namia tembeng sakanian nak umanian amal bida su amal agsu amal ayabtiruna amal na inam na ayabtiruna amal na aya maknanya na gitu su amal amakapantag si kuagama o man isa na miya tembang sagiang kutwa kala nga nagukala inam sang kaya dunia o man isa na miya tembang sagiang kutwa galabakyan amakapantag ku dunia miya tembang sagiang kutwa aya maknanya na di ini anak bebanuga sagiang kutwa ita pipi aginawanian nagugiang kutwa kasul bagiang kutwa ayam maknanya na inamian nakalilipatan su alungan amori kalilipatan yan su agamanian kalilipatan yan su simban yan si ikwallah kalilipatan yan su subwanun wallahu ta'ala naginan imanga karina sagiang kutwa kala akasi siapa si iku dunia giang kutwa di kepeta akasi siapa ku dunia asarta aya maknanya natatali kudan su alungan amorina ginan aya maknanya na peterun akala ainam sang kaya dunia amia kabimben ku kadakalan ku mangataw mia kabimben ku kadakalan ku mangataw ketamang kam bilang sapirak kelipatan ka su alungan amori ketamang ka kuaya maknanya na degangan ka kelipatan ka su alungan amori ketamang ka opisinang ka kelipatan ka swalungan amori miada su 5 waktu miada su sambayang ajumat miada su kabatiya sa Quran miada su ikatudun tadmisik wallah leni manuto miya kala suaya maknanya na oras ku dunia namiya kaitu su oras si kwalungan amori miya kala su oras kuaya maknanya na di ka pagituda si ku inam o umani isa na miya kaito agiang kutwa aya maknanya na isusengge ya oras si ku makapantag si ku agama kepakai man agiang kutwa iyo untuk dega ko pisinang ka udina iyo untuk dega ko jingkang gelebakan si ku degangan ka si ku aya maknanya na babasuka ka na kepakai man akana uba uman na adna galbak ka na upama kagiang kutwa masa ada abang kau nagalbak na sengguya na kaun suagama sanggulanan sa diingkap panadin taduman suwallah nagwe maknanya na pembetiya ka sa Quran na mataan apakam berakatan ka wallah agiang kutwa uras ka adi ingkay pagintaw sang kaya dunia paka pemberakatan wallah agiang kutwa galbak ka giang kutwa aya maknanya na kapapantagan ading kang gilbakan na paka pemberakatan raka wallah sabab sa giyang kutwa lalayun akiku koneksyonan giyang kutwa puso ka daw giyang kutwa kakro kabintang kasi ikwallahu ta'ala kenapa tanusang ka aswaya makna niyan nakakuyagan kau manisa nakatanong na di kuyagan kaya subunanan wallahu ta'ala anto na ikatir wallah tigmana iwallah فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Hitir wallahu ta'ala atigin manay amay ka makapasadgan ko sambayan
fa idza qudiyatis shalah amai kama pasad susambayang fantashiru fil ard na para-para si kulupa wabtagu min fadlillah nagum bubadugan yusulim wallah so pagper wallah suaya makna ni rizki wallahu ta'ala uid na pia kaurianun wallah wadhkurullah tatadmingkas wallah sama dakal wadhkurullaha katsira tatadmingkas wallah sama dakal lain mana tuh ini syukur katan wallah apang bebadugan tanu agi yang kutwa uyagan tanu ku ginawatan ini syukur katan wallah akan bebadugan tanu si kulimu iyan nagugi yang kutwa pagperian ugid na pakau urianun wallah atigin mana iya wadhkurullaha katsira tatadmingkas wallah sama dakal anggaino la'allakum tuflihun ka uba kalu-kalu na angkan tugumpiah uba kalu-kalu na makapas kanu makaslang kanu sama liwanag na sama nuto na aya bisa ditanu ka pakapas na ditanu ka pakaslang sama liwanag na kagi sumanga galba katanu kudi ditanu ka pagintaw ku dunia na miya papasono so aya makna niya na anungan amori kaya sababan sa kaya tali ku ditanu sa ikwalungan na amori kaya sababan sa kaya lipati sa ikwagama kaya sababan sa kaya lipati ku simba kaya sababan sa kaya lipati ku aya makna niya na mga sugo na katanu wallahu ta'ala na aya siyang uruman isa nagiyang kutwa kala ay namiya na ku dunia na aya siyang uruman isa nagiyang kutwa aya makna niyan na plano niyan kudi niya nakapagintaw ku dunia taman sa mitigas so puso yan na aya amya subukian nagiyang kutwa mga lalangan wallah aya makna niyan na ipagkarangit wallahu ta'ala nagiyanan aya makna niyan na antunin iba na kailangan katikayan tanu saya agiyang kaya mga ginawatan kailangan yan kaya mga ginawa tanong na ay mana niya na sakat tanong makaparo si tanong mapakapus yun ito si sagyang kutwa kabaya wallah kaginan ay mana niya na antunin iba na ipakapastan na apian tadin na ay mana niya na makagagdam saya antay da ay namiyan umani sana adna inamian sang kaya dunia adna inamanian sang kaya dunia ugid na sibid bida-bida ku adna kialaanon na adna ay makna niyan na ketoan umani sana adna inamian kaya ni man agiyang kaya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam sigo kaya panutulono Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apitiru iyan namiyan kana tigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan tirun la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal di natigin mapapata nagudid natigin mapipinda aswat tigin so puso umatoa udi na luks na kamudaan ko dua betad emang niya na miyalokos sa kanian ugid na so puso yan namang udapan si kudua betad anto lagi yang kaya dua betad akang udah anong pan so puso waya makna niya na miyalokos hubbud dunya wa tulul amal aya makna niya na sububaya ku dunia na ugiyang kutwa kalainam ginangkon aya makna niya na betad tanong sa giyang kaya dunia api apa namanya lukas sutau ku dunia nakapagintaw ku dunia nagiyang kaya puso yan na aya kapakagidamian na kangudaan kububaya ku dunia nagukangudaan na si iku kalaina masang kaya dunia lain man giyan na aya makna niya na benar nagiyang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam aya makna niya na kangudaan penasupuso upanginam ku dunia bubaya ku dunia nagiyang kutwa kalainam na benar ya kailan man miyalokas sutaw na di pendi mamalano papagalokas sutaw na malapun lagi ang kutwa bubaya iyan ako dunia na di mamalano nakalilipatan yan amya kaputi subukian na kiadaan sa bagara albiyan na kiadaan sa bagara sa mga susuran yan nakalilipatan yan amya karani sa kanya na kukapatay ay sabab na kayigiyang kutwa mga ngayugang panagiyang kutwa bubaya iyan ako dunia agugiyang kutwa kalainam si kung di ka pagintaw sang kaya dunia kalainam kung di ka pagintaw sang kaya dunia giyuto'y sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam
na piteruyan miya panutulu Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu at tigina miya kay salungan aswat tigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na khatta khututan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na minggu guris sa miya kada-kada mga guris miya kay sa tigu Buraidah aswat tigin su Rasulullah na gumiyuri sa tigin sama da kala guris nagiang kutwa kaya guris yan sama da kala guris natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal amal giiyat tigian so kalaina matigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini panuruyan nagiang kutwa mga guris natigu Nabi nagiang kaya guris nagiiyat tigian so amal na amal na kalainam giiyat tigian so kalainam na ini turuyan ban so isa guris natigu Rasulullah giiyat tigian so ayam ananian ajil utaw na giyang kutwa paglatan o adiyan utaw agu giyang kutwa kalainam na ayam ananian na antunay ni ba na giyutod ni ayam ananian na giyutoy katataguan ko uni panwalla giyutoy katataguan ko taw ayam ananian na so adiyan utaw so paglatan o adiyan utaw agu giyang kutwa kalainam yan naron matatagus utaw ron matatagus sa manusia na dikitu kawag yung kutwa taw idh ja'ahul khattul aqrab begitu kawati Rasulullah agi yang kutwa taw na ben ayam nanian na miat tibu sa kanian agi yang kutwa adiyan miat tibu sa kanian agi yang kutwa kapatay ayam mana nagi yang kaya di tanu kapagin taw sang kaya dunia na kambebalaan tano o adiyal tano agi yang kutwa kalainam sisi tano ko paglatan yan ibarat yan nagi yang kaya darpatano giang kaya darpatan upama mga datu agu mga bay na adna pagletantan pagletan o mga datu agu giang kanan ang mga bay na giang kanan a pagletan upama na giang kanan na darpa yung mga bay naginan so kalainam upama na giang kaya darpa meron na mga datu na gii upama suwaya maknanian na adiyan na giang kanan alat tatano naginan suwaya maknanian na tao na matatagus utaw sa giyang kutwa paglatan o adiyan yan ang giyang kutwa kalainam yan ako dunia na bakitu ka utaw na miyaw masakan yan ang giyang kutwa adiyan yan na mga ngayugang pa na giyang kutwa kalainam yan si sa giyang kaya dunia na ginang ko ni betad waya maknan yan na dita no kapag intaw sang kaya dunia giyang kaya kalainam na di ikabilag ko taw sisid na ya ko taw di na tanwa ya kada at sisir ka tanod na ya ugi na inutan wa pupugo siya ka di tanuro ay an tanong di mananian na kita luga nagu an tanong niyan di keakal kung di tanong kapag intaw sang kaya dunia kau pamari ka may to so inaman tanong sang kaya dunia na mataan mada kaladun ayam mananian na dipili gitu wagama mada kaladun ayam mananian na antunay ni ba na pagugup si wagama na ino ini may to apa pagugup si wagama aya sabab na kagi ayam mananian na mga ngayugan lagi ang kutwa kalainam sang kaya dunia kalainam ko di kapag intaw sang kaya dunia na ugi ang kutwa bubaya si ku dunia si bubaya ku dunia nilay ni man antunay mga karina ayam mga karina nilay man lagi ang kaya mga eskwilaan malagid o private ay eskwilaan anta kaya maanan na public raka gobyerno napaled ng PPP-an mas PPP-an pan so private ayam maanan na eskwilaan na sumadrasa na ayakap kileon na kudala sa kambing kudala sa sapi leni man ito da apang gusto si ikwagama da apang gusto ko makapantag si ikwagama ugi na upang makapantag si dunia na di sisakuyan upang makakapagilam apang gustuan na di sisakuyan si ikudi kapagintaw sang kaya dunia na si makapantag kwagama na dabon pang gusto nagyutoy mga karina sa ayam maananin na mga ngayugan nagyang kaya kala ainam sang kaya dunia na kalilipatan sa walungan amori aya kakito kayo rin utaw na may kaputay amatiru yan so pira kakansan na bagi-bagian niyo nasusabagion na sidikakang kaya-kiyato nasusabagion na si kaya-kiyato susabagion na si kaya-kiyato aya sabab nakagimiatang kadiyan sa ginawa niyan
miara sai sakanian aku kapeni mu anian aku waya maknanian na tamu kian aku dunia miara sai sakanian tunduga ko kala ainam sang kaya dunia na kiali patanian agiang kutuarkon wagama kiali patanian susirun sa alungan amori na gitu ya ayam abteruyan na tigiana pamanang bagi-bagi ini wagiang na tamukakan aku gana tanakan na begini run sigiraw kaginan isada kakuron begini kigiraw sa pedian gitu ka kegedamon utaw saya maknanya na melang agi yang kutuan ini yang kapagintaw sang kaya dunia jadi tan manan na yaw ditan manan na anto ni ba na nayaw nagi ang kanan amasa maka pesenditan ko waya maknanya nakatugalin tanu si isa nungan amori. So Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala napitiru yan. Diyan na al-amalu mazmumud linnas illa lil ulama falawla amalahum lama sannafu wala allafu. Pitiro Ibn Al-Jawzi at tigiyan na suwat tigiyan na so inam kalainam at tigman na iyong Ibn Al-Jawzi na pawingan na natigyan ako mga tao pawingan na natigyan ako mga tao illa lil ulama sa ayabu ada pawingan na sa mga ulama ayabu ada pawingan na sa mga ulama falawla amalahum lama sannafu wala allafu kaudabu so inam o mga ulama na disiran din makambal sa mga kitabu lain man ito disiran din makambal makapagi sa mga kitabu. Kenapa kaya pikir Ibn Al-Jawzi aso mga ulama na miya pa kay kiran so kalainam na ba ya pipikir no na so kalainam ko dunia kaya pipikir niyan siya naging kutwa inam waya makna niyan nakapagpakalawla da siya ikwagama kau dagi ang kutwa inamiran na aya makna niyan na pembabaluitan ang mga binatang aya ka pembabaluitan ang mga binatang na kedaan tanong sa kanalakwagama kelipatan tanu swagama tanu dabar katanu pemakainan ka kumangararata naguda asugura katanu si kumapia namai kada apa katani kumarakatanu asugu kumapia nagusapar kumarata naguda apa kainan karakatanu ku karibatan tanu nadin nambidaan tanu agu sumanga binatang kaayan nakapagintaw tanu na lagi ku kapagintaw niyan kapapagintawiran asara pepekakan pepakainom pepakaturun di niyan pamakain na suwaya makna niya ng mga bubekiran. So tigitan membuat takakuman na miga kamu usul. Ginani mo ulaw na. Ginani makna niyan na anto na iniba na kaya tiro Ibn Al-Jawzi at tigina suwat tigiyan so kalainam si kudunia na aya makna niyan na pawingan ng mga tao. Sa sibuanan niya pero si mga ulama kaya sa mga ulama na kanabaya ay namaniran nagyang kutwa piti barangan abaran dia si kudunia piti barangan apa temutamu kana kudunia kaaya adiran pamalanwan nagyang kutwa ipetegumpi umadak lataw giyang kutwa kapakapas umadak lataw nagyanan aya makna niyan na anto na inibana malot tano kanetan agyang kaya anto na inibana kala ainam si sagyang kaya dunia. So Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala na antunin iba na di niyan tero na tingin na wafil amali sirrun latif so kon so amal ayat tero na amal bida na no amal agu amal yan ko tuwa amal ain apo na niyan na aya maanaw to nagito so kapagama na si ikwagama nagyang kaya amal aya po na niyan na hamsa na ipipikin ro nagito so kalainam. So Ibnu Hajar natigin na wafil amali sirrun latif. So atigin so kalainam na adna tigin na mapapadalam sana asikreto. Mapapadalam sana tigin man na iyo Ibnu Hajar antunay ni ba na sikreto. Liannahu lawla al-amal ma tuhanna ahadun bi'ishin. Kaya awak udah buat tigin mana supaya makna niyan na antunay iba na udah buat tigin lagi yang kutwa inam na di na makausur lagi yang kutwa di kapagintaw waya makna niyan na manusia dad na sa kataw buwa waya makna niyan na pakausur ko din niya nakapagintaw
upama kada giang kutua inam ati mana iyo Ibnu Hajar wala tabat nafsuhu an yashra'a fi amalin min a'malid dunya nagudinian dempen aya maknanian namasuk tiya ginawanian si sagiang kutua kapagpuni niya nako di niya nakang gelbaka apa kau mga gelbaka apa di mga gelbak sa dunia giyutui antuna iba na pitiru ya na wa innamal madmumu minhu al istirsalu fihi oge ida tingin manai na aya pawing ko kala ainam si sagiang kaya dunia na giang kutua aya makni nakapupakarawayan giang kutua dinia nakakepeta aya bunda mapupulanong kana giang kutua makapantag ku dunia giang kutua kawiyag-wiyag ku dunia giuto ko ni pawingon atigu Ibnu Hajar giuti pawingon wa adamil isti'dad li amri al-akhirah nagugiang kutua jika prepare duik walungan amori sabab sa giang kutua karawa agiang kutua pelano udin agiang kutua inam nakiari patan suka petila gadi si walungan amori faman salima min zalika lam yukallaf bi ijalatihi sadin sa tao amaka ayam anay na makalidasan nakanabon papaturay niya ayam anay na nakipagawaan yan pamana kalidasan ka agiang kutua kalainam si iku dunia agiang kutua kapipakarawaon na kanabar kapan paligwa tiba-tiba di na ayam anay na panginam ko dunia kanaba gitu batika ang genek akong gelebak genek ako ayam anay na kuyagan anak kalipat anak matay tu anu mana mori kena baginan kapitir wallah wala tansa nasibaka minad dunya ubang ka kalipatip man suki pantag ka dunia ngel bakang ka giang kutua ka kasih ku dunia ugi na ubang ka pa kalipati giang kutua alunganun amori gitu ema nanian na ditanu kang gel bakasa giang ka iya mga uyagan sa ginawasan ka dunia na ditanu pa kalipatan giang kutua sirun kalungan amori so mga sahaba na kadaklan kiran na mga padagang so Utsman, so Umar, so kadaklan ako mga sahaba na mga padagang siran, nakagya padagang siran, na aya maanaw ito na adnay na miran kung di ka pagintaw ko dunia. Ugaid, na kanaba siran minitaluga ko kalainam kung di ka pagintaw ko dunia. Kanaba siran nun minitaluga? Kanaba siran nun aya maanan yan na minisumbu. Kagiyang kutwa, di ira nakapangawiyagan, na kanaba ira nakalilipati agiyang kutwa siron kualungan amori. Na gitu aya pawing waya mana ni nakala ay na ko dunia nagiang kutwa atuna ni bana miya karawatan tu digepeta kaya patan sualungan amori kaya patan suagama kaya patan susimbe si ikwallah naginan ipawing ainam ala ainam tu dika pagintaw si sagian kaya dunia gitu ipiter wallahu taala au pamakagian kaya katir wallah na di pamimikiran no tao nakakanatanian nagiang kutwa kala ainam yan si dunia kekenetanian na iya mapakalayan naging kutwa orasyan naging kutwa masan yan ako simbanian si wallahu ta'ala Peter wallahu ta'ala tigin manay kullu nafsin dha'iqatul maut uman ibaran yawan napakatam sa kapatay uman ibaran yawan ketintiman yan naging kaya kapatay wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah na mata na tigwalla itu man rakanudin sumanga balas rakanu si saalungan amori si saalungan qiyama faman zuhjiha 'anil nar na sadin sa tao ayam ananian napakaliw na si kunaraka faman zuhjiha 'anil nar sadin sa tao ayam ananian na pakaliw si kunaraka wa udkhilal jannah nagupaka suludin si surga faqad faz nasabnar ayam ananian na miya kapas mitegumpia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nada ko kawiyag-wiyag si ku dunia inunta na matag saged ayam ananian na karimberan matag saged karimberan aleni mana nun pematay tanubo keganatan tanuagi yang kaya dunia nasadin sa pinggil baka tanu ko di tanu kapagintaw sang kaya dunia naku matanu to sa alungan amori mapreguntan to sa alungan amori na upama ko si itanu iniramig waya makna niya na oras tanu si ku dunia naku matarun to si sa alungan amori na o si tanu iniramig si ku agama naku matanu to si sa alungan amori kung matano penutup, apa kataling matano si isa alungan amori. Giyutui sabab, miya kay isa alungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, miya kay isa alungan Nabi sallallahu alaihi wasallam na, kaya pertanyaan ambela abarukan o Abdullah ibn Umar. Napitiruyan ko Abdullah ibn Umar at tingina,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hayat tigin Ibnu Umar na balu yang ka atigian aginawang ka ku kata tagu ka ku dunia ka'annaka gharibun alagi dikau mananangga aw 'abirus sabil udi na lagi dikau matang sumasagi di jalanan. Yang kaya ditanu kapagin tausan kaya dunia na aya akay ibaratan tanu na lagi dupule lakaw. Agi yang kaya kapule lakaw tanu ko di tanu kapagin tausan kaya dunia na si sagi yang kutua kaya duka wir katanu na miya kay le tanu sa sapu na kayo na suminirong tanurun. Na sukya sirong tanurun na giya na tantanu. Na giya ibetad tanu ko dunia. Matag tanu suminirong sagi yang kaya dunia. Ugay na giya kaya kaya sirong tanusan kaya dunia nang genatan tanu ko giya kaya dunia. Genatan tanu. Dah tahu ayam maknanya na puputaw ko dunia. Ha? Betad na kasamiya kapagi di kasamiya karawarawa. Ha? Kaya miya kalala agi ang kutua ina makaku dunia. Na betad na kasamiya kapagi di kasamaga tu saragu. Nagi ang kutu mambu kaya pa kapagi di kasamaga tu saragu na ini kagu di kadno mga muria taong kakagi ay maknanya na baka budi panang gwiti. Kau di kami amungaw na ayam maknanya na di ka syakita. Di ka pa kalalakaw. Pupanang gwitang ka. Ha? Ilay ni mano to? Ito'y sabab amano tanu kana tanag yang kaya kala ainam kung di ka pagintaw ko dunia. Kala ana nga kung di ka pagintaw ko dunia. So Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu na aya ka tiruya. Lain mano. So Ibnu Umar na pitiru no nabi at tige na balu yang ka aginawang ka ko katataw ka ko dunia lagi mananangga. O di na lagi du sumasagad di salalan. Na pitiru mam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma at tige na إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Igira tigu Ibnu Umar akiapi taangka na ubang kanayawa imagubi. Giang kaya kiapi tair kay manto na usarang kadin ko simbang ka Allah. Usarang kadin ko di ka panawat ko Allah. Uba ka ginaw itigan na ka magubi ako din. Magubi ako na yung maknanya na magaman. Wa idha amsayta fala tantadir sabah na amayat tigi nakakagabiyang kapman may sampay ka kumagabi na ubang ka na yawa sumapita. Ubang ka na yawa itiga aya ka panggalbaga ka na si kumapita. Khud min sihhatika limaradik. Giyang kutwa ka pipiya ginawang ka na usarang ka si iku ikasusuat wallah makapantag si sagiyang kutwa ka sa sakit ka. Iman to na mapipiya ginawang ka na usarang ka kusimbang ka wallah kaadnaw rasa kesakit ka di ka pakagiga. Nayama na niyan na kepakaya giyang kutwa anto na iba na miya pagamalaka sa giyang kutwa ayama na niyan na kapipiya ginawang ka na ketapalan niya na giyang kutwa kap kesakit ka. Nayama na nan. Wa min hayatika limautik. Nagukuha ka o di na usarang ka so kawiyag-wiyag ka makapantag si ko kaputay ka. Man to na uyag-wiyag ka. Ni napanaman na maraka. Panaman na maraka agiyang kaya ka uyag-wiyag ka na usarang ka din si ko agama. Kaparaw to si ko kaputay ka. Amay kaputay ka nakumang ka agiyang kutwa peragu na nakaayama na niyan na piyaga malaka ko di ka kapagintaw sang kay dunia. Tadi yang kaya dunia nang genatan tanu buya. Di tanu bu pegiti sang kaya dunia. Nah kaya di tanu pegiti sang kaya dunia. Di tanu wagi pakan ipatan sualungan amori. Pripara duan tanu sualungan amori. Sopman su Tirmizi. Nah ini pagumanian sagi yang kaya katuru Ibnu Umar atigina wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Na itong nakadnaki aginawang ka sa pudigan na kumangataw sagi yang kutwa kubur. Itong nakaginawang kasapo di ganjay yung utama nga tao ko kubur. Man to na uyag-uyag ka. Na aya pipikiran ka na putay ka. Na inupiter o Ibnu Umar itong nakaginawang ka pa di ko mga tao ko kubur. Aya makna niya na angka makapagaman sa makapantag sa giyang kutwa. Aya makna niya nakapagintaw ka si sa giyang kutwa kubur. Sa giyang kutwa kapagintaw ka sa giyang kutwa pa kuburan ka. Nagyanan aya maanan yan na anto na iba na kapana maritanusan di tanusan na kapanaguntaman sa ande man na aya maanan yan na kaga natitanusi ku dunia sa aya ka kaga natitanuron nagyang kutwa kasuswa tarkatan wallahu ta'ala.
So Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala na mili niya naging kutwa kapatay Salman al-Farisi rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu. Si sagiyang kutwa kapatay Salman al-Farisi na miya kaguro ko sa kaniyan, miya kaguro ko so Salman al-Farisi na sarta miya tiru yan at tigina, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayna ahidan fatarakna ma ahida ilayna. Mata na tigina so Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna ini begini ar katanu kapasadan na gina tantanu so kapasadan ini begini ar katanu. Aya makna niya na piya kalipatan tanu agi ang kutwa kapasadan na ini begini ar katanu atigu Salman al-Farisi. Wa an yakuna bulghatu ahadina min ad-dunya kazadir rakib. Agi tu so kabaluy. Waya makna niya na kailangan tanu si ku dunia alagid waya makna niyan na loto agi ang kutwa pulalakaw kukuda pulalakaw. Aya makna niyan na agi ang kaya ditanu kapagintosan kaya dunia na kaya sukuda na katanog na agi ang kutwa pupakakantanu ditanu patayongos ditanu dimakan ditar na kaya sukudan dinuto miyakati ko penuto. Aya makna niyan na ditanu ipagintosan kaya dunia. Summa nadarna fima tarak فإذا قيمة ما ترك بدعة وعشرون درهما أو بدعة وثلاثون درهم. Uriya dia natigu Salman al-Farisi. Na ini leitan watigino. Antum na iminiga na to Rasulullah. Antum na iminibaga kaya natamok. Na ayat tigu Salman al-Farisi ya meleitanu. Na ayat bu iminiga na tiya natamok sa iku dunia. Na sobra ben su 22 wati dirham. Udi na 3 wati dirham. Jadi mana tu? Miya kay itu akiya ganatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamo sang kay dunia. So Aisyah radhiyallahu taala anha na aya pitruyan na miya wapata tigin su Rasulullah na da tigin na keto ono sagiang ko to mga tatarak na tigin na kekan aron mora tigin ko miya kay itu tigin na bentan. Gitu bu ikiya ganatan yan si Aisyah ay pegintaw niyan aya makna niya na kaniyan. Ugi na sabab sagiang ko to kaya pakambara katon wallah na miya tiya ipeken Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini mana tu? Nah, kaya-kaya ang kutuba, kaya nga na mga tao, na sabab waya makna niyan na, anto na iba na, may iliran, kaya ang kutuwa, katugumpian na si matatago, waya makna niyan na agama, na di kiran makapapunadatan tu kaya ang kutuwa, awida akala si iko, di ka pagintaw sang kaya dunia. Peter Ali radhiyallahu ta'ala anhu at tigin naman ay, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ayat tigin na piya kawanwan ay kawanakarakan wa tigwali na suat tigin so kauno ti kubaya ginawa agu so kala aina masiku dunia. Amma ittiba'ul hawa fa annahu yasuddu 'anil haqq. So kon so kapapagunuti si kubaya ginawa na pekernian so tau si ko ontol pagkaalangan yan so tau si ko ontol. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. So man so kala ay na mako dunia ating manayo ali na mapupikilipatan yan so alungan amori. Kapupikilipatan yan so alungan amori. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. May pus so dunia na ayap manakuma na so alungan amori. Keganatan so dunia udi na ayam ana niya nakipos sa dunia ayap manakuma na swalungan amori walikulli wahidatin minhuma banon na sisagiang kanan ayam ana niyan na dua darpa dunia ang swalungan amori na umani isa na adna mga muri ataw niya non fakunu min abna'il akhirah nambelui kano apadeku mga muri ataw si isa alungan amori wala takunu min abna'id dunia ubah kano Agiang kanan uman isa tigmana iyo Ali uman isa rakatano na adna ayam na niya na miyakam bibawa taon ko dunia agu miyakam bibawa taon si kwalungan amori ayam na niya na miyam bibawa ta sa kaniya no dunia na sopat na miyam bibawa ta sa kaniya walungan amori na mbuluy kan wati ko Ali amiyam bibawa ta kan walungan amori kana uba kanum mbuluy ati ko Ali ayam makam bibawa ta kanun na suwaya makna niya na dunia fa innal yawma amalun wala hisab agi iman tu ati mana iwali nagiang kaya katatagutan ko dunia na masa ini akapagamal kenapa masa akapamagitong wagadan hisabun wala amal nasi kuya makna ni nakapagataling masalungan amori nakapamagitong da abaw nakapagamal da abaw nakanggelbak nagiunan
Di kailangan sila katanuanan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayama na niyan na pituruyan tigina salaha amru hadhihi dunya hadhihi al-ummati bizuhdi wal yaqin wa halaka akhiruha bil bukhli wal amal. Ayaku na miya kaumpia kubeta dagiang kaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukat tawarang aku dunia au giang kutua ayama na niya nakala aantu na ibana panarig si ku Allah giang kutua ayama na niya nakatetakna si kuya makna niya na puso na ayap man amya ka binasa kung muri sa niyang kaya pagtaw ating Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kaligit agu so kalainam ku dunia so kaligit agu yang kaya kalainam si ku dunia na ginan so mga ulama na tigilan na ayat tigilan na kabinasaan waya makna niya na kalainam ku dunia na paganero no nisyanul maut wa ahwalul akhirah wa ma a'adda Allah fiha minan na'imil muqim li ahli ta'atihi wa min al-'adhabil alim li ahli al-ma'asi. Ayaku na pagana ya kabinasaan o kalainam ko dunia na sukap kelipati ko kapatay kelipatan so kapatay agu supia makalaklaka kulaw la si sa alungan akiyama ayam makna niyan na mga siksa nagu kelipatan utaw agiang kutwa ini tilagad wallah limu akadarandang si surga nagu giang kutwa ini tilagad wallah kutaw ang mga baradusa ayam makna niya nakasiksa na si ikong neraka jahannam gina ni pagana ya kabinasaan waya makna niya nakalainam ikadua kabinasaan yan na yuqsil qalb wa yujiffu dam'al ain wa yazidu fi shiddatil hirsi ala dunya mapapakat tagasiyan sa puso nagu pagkamaraan yan sa mata nagwaya makna niyan na antu na iba na pagkumanan niyan agyang kutwa katitikay kasi siapa sa dunia petigas sa puso na mapakamaran niyan sumata ayama na mapakamaran niyan sumata na ayama na niyan na dedin akato nakakiran ayama na niyan na bapumakagrok bumakasugod sa makapantag si iku ayama na niyan nakalak si iku Allah igira ayama na niyan na di tanu mamang ni iku Allah nada kiling ka tahu ayam mana ni adi memang ni wallah adi peraraya sanalo da kiling ka tahu adi manambayang abadi peraraya sialo da kiling ka tahu apun betiasa Quran abadi peraraya sialo ayat sabab namanya marah sumatanian sabab sagiang kutwa ayam mana ni na kala aina masih iku dunia ay api tundugo yan nagiang kutwa bubaya yan sa iku dunia katalo ayam mana ni na kabinasaan o kala ainam sa iku dunia yadfa'u ila al-ma'asi wa yub'idu 'anit ta'at so kun so taw nakitulu diyan ako kambaradusa nagbapakawatian ako waya makna niya nakapangunutan si wallah kitulu diyan so taw ko kambaradusa ngay no ibarat tumakalay tamo so taw na aya makna niyan na tiruang kaw na bagay ka sa syakat kakailangan susakat tige na ba ino ako miyani mo kaparar kano ginan ikaswayan pakagdam so taw sa kaligit na aya makna niya na mapitung utaw nagiang kutwa anto na iba na makapantag si iku kambaradusa nagi nandida kalaya kung itano kapagintaw sa dunia igira aya penggestuan na swagama na madakal sumaligit na igira aya penggestuan na sumakapantag si iku dunia na aya makna niya na miya kapiya-piya ku sarong igira iku kurban na dapat kagiga kurban igira ada ini bawatan na dapat kagiga magakika ugaid na igira amyauma suberdi na madakal ayam ana na pupetaya kambing madakal na pupetaya ayam ana na manok ay pupegana sagiang kutwa ayam ana na berdi ayam ana na dingges tun sagiang kutwa kapepegu nagatusan gibu pipira pulung gibu na anu gunutaw sabab sagiang kutwa ayam ana na kala unang si dunia amay ka ayam ana na pakapekenduriin pakapkurbanan di pakagaga uid na amay ku petay na pirati man nakarabaw kesumbuliun paya kamu masot wa kapagintaw si sagiang kay dunia igira asi pagusarak wagama na ayama na niyan na mala anto na iba madakal ayama na niyan na di meligid si wagama uid na mauma sumakapantagun si walungan amori mauma sumakapantagun ku dunia na umani isa na pia magarabayan umani isa na ayama na niyan na di iran anto na iba na paguraduda na naging kutwa makapantag si ku dunia. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.